Kolasib-ah candidate le an agent atan election expenditure training buatsaih ani. Doordarshan Aizawl Joint Director Nampibou Marinmai chuan vawiin Kolasib DC le District Election Officer ni bawk John LT Sanga kawmin MLA General Election November ni sariya na ituratan Kolasib District inbuatsaihna chungchang sawipui. Kolasib District Magistrate-in Kolasib District chhungah dan na Kuhva lakluh khap. Thirtu te chibai ule Noel H.VANLANGHAKA kania tuna chuan Chanchin Thar ngai thlang. Kolasib-ah candidate le an agent atan election expenditure training buatsaih ani. Mizoram Legislative Assembly in Thanpui sangni somni pathuma Kolasib District chunga Assembly bial pathuma in Thanchu tu candidate te an election agent le an expenditure agent atan vawiin Kolasib DC Conference Hall election expenditure training buatsaih ani. He huni Kolasib District Election Officer John LT Sanga manpuin Kolasib District Expenditure Observer pukarni dan poin atel puyeni. ARO Puchimala Siva Gopal Reddy le Election Officer Christina Lalmanzualiten antel puibok. He huna yan District Level Master Trainer Pugilbar Dalhimpuya Assistant Expenditure Observer Kolasib SC Pvt.Ltd AEO Tutorial SC le Tutorial Assembly Constituency Pularam Hunagol ni le ARO Serlui Assembly Constituency Pupi Lalman Sanga ten election expenditure chungchang share turpai mo shang an zirtirani. In than campaign na summan chungchang le in than kai noi thil chi shang chungchanga zona le chana le soiho na hun man ani bawk ECI chuan kumina Mizoram MLA in Thanpui buatsaih tura candidate tin chu in than campaign sen sawa cheng noi somni paria thleng mana phalsa kani candidate tin chu in than kai noya an man tur designated bank account hontir vek ni in than chu tura ming an pek lu atangin candidate te chu campaign na an sum mandan uluk taka chin chia le vilzui reng an ni a sum mandan khwa khir na hi in than fel fai le thiang hlim taka om thei na ruwa man ani. Doordarshan Aizawl Joint Director Nampibou Marinmai chuan vawiin Kolasib DC le District Election Officer ni bawk John LT Sanga kawmin MLA General Election November ni sariya na ituratan Kolasib District inbuatsaihna chungchang sawipui. Doordarshan Aizawl Joint Director Nampibou Marinmai chuan Kolasib District chu asam nen ramri introm anni nalaya district poimo tak anni awangin election lo om tura po district dangzong aya poimo ani thua soya. District Election Officer John LT Sanga chuan Kolasib District ka constituency pathum omin voter sing ruksang thum zali somruk pahni anom thua soya polling station somriat pakwa oma critical polling station pasari om thua lo shilani. Assam nen ramri chungchanga har satna an nei lo thu soin thamasa mai khan Assam tenen border meeting po an nei thu le election atan har sana thleng thaya Assam sarkar thunei tu tenen tho ho ni se anti thu asoi ani. Kolasib District ka chuan party tin tenen po an tho ho na a that thu asoya in than kai hnoya complain vawiin ni thlengin an don lo thu le MPF tenen po tho ho na a that thu asoi bawk. Doordarshan Aizawl Joint Director Nampibou Marinmai chuan Mizoram Kolasib District chu district poimo takani thu asoya in kalpona mai pialama power siam chua konga Mizoram power hydel project lianber omna ani nate agriculture baka rail station om chhun ani nate chu Mizoram tan in nga na district poimo ani thu asoya ni. District Election Officer John LT Sanga chuan National Highway 4 lane atana inbuatsaihna kalmek thu lo shil bokin reilo te a 4 lane in atan tlang tur thu te. Mizoram rail kongpui za somria chu Kolasib District a om thu asoi bawk. Doordarshan Aizawl Joint Director Nampibou Marinmai chuan Kolasib District kong shanga poimo na tele mason na te chu media kaltlanga puanzar tha ti thu Kolasib DC hi ashila Doordarshan po in hemi konga hian thei to pa chwa tur thu asoi.
Indian Meteorological Department of India in athu chuan ni somni pathum thlasom sang ni somni pathuma siamangin Bay of Bengal tuipui chungah cyclone thlipui te mek chuan marthlang lam panzela marthlang lam hi apanzel rin ani chuwangin Mizoram chhungah chuan thlina tak a thlen rin ani lova ama ero chu October ni somni pali atanga ni somni paruk sang ni somni pathum chung hian Mizoram mun tam taka ruwa surna sa tak thleng thei ni a rin ani a Kolasib District chunga por ruwa surna sa thleng thei ani awangin hemi hun chung hian mitin fimphur turin le ruwa surna sa laka har sat na tolo na lawin ruwa man lok turin mi pui te shatir Kolasib District Magistrate-in Kolasib District chunga dan lava Kuhva lakluh a khapa he khap na thope khini min khan Kolasib District Magistrate John LT Sanga chuan ati chuaka thupe khian ti chua ani atanga ni somruk chung a huam tur thu thupe ka hian tarlan ani thupe ka tarlan ni danin Kolasib District chunga dan phallova rampon atanga Kuhva lakluh a om thin ti hriat ani awangin Ministry of Home Affairs le Home Department Mizoram in dan lova Kuhva lakluh khap achul thu tarlan to bo zuya ti chua ani thu tarlan ani Kolasib District Pham chung khoi hmuna ma dan ang nilovin Kuhva tu ma in an phur lu tur ani lova apal tlang nan an hmang tur ani heklo ti a tarlan ani MLA in thanpui nei tura in buatsaihna kalmeka ni bin khan Kolasib DC video conference room a General Observer Anan Lalgani le District Election Officer John LT Sanga hovin second randomization of polling officials le second randomization of electronic voting machine nei ani he huna hian election official de baka political party chungchang io ten tela first randomization a Kolasib District chunga in thanboi pui tur presiding officer first polling officer second polling officer le third polling officer khol panga thlan chhuah sa te chu second randomization a hian khol mang bokin team in kop tur te thliar fel ani in thana EVM man tur first randomization a khol manga a man na tur constituency thliar fel sa te chu second randomization a hian khol mang vekin a khol in kop tur le a man na tur PS te thliar fel ani bawk Kolasib District Volleyball Association chuan nimin khan sub headquarters YMA committee room Kolasib diakona referee clinic kam exam an buatsaih volleyball lama tuimi ten an hlutle volleyball clinic kam exam a hian Kolasib mai baga bil kho thlir kon pui sai phai le buchang phai atangin an tela vawiin khan Kuhva season opening tournament a practical an tile ani mishing te hi salle no chizuaranga poisa lei turin pathianin asiam lova pathianin du taka adin le asiam kanni a lali swat hi sen chawalei kanni MPCC president pulal sotanati lungdai bazara wantlangin khom manani a he huni pulal sota MPCC president in man puya president MPCC chuan sum nei te chawin ramro rel na in pui legislative assembly an lua lova midiklei mi thatin an re thei awanga ramro rel na an telve theilom na hi Congress party chu an chiat me ka ti a ma an la zel do na Mizoram siam tura an rin chan chu pathian ani a an lama tang pathian an nei thu soin diktak le hwai takaro rel turin pathianin adu dana an ti chuan atan puyang ti po an ringa an zam lo ni in a soi pulal so da chuan pathiang ko shan te po in MPF kaltlangin in thanfel file tha nei turin mala a an thuoi turin Congress MNF le ZPM te min nge na ti a chuwangin flag le banner te thlenga an du ang pelin an kal thiang lawati election commission le MPF point sumna sataka sen lo an du ni a soin MPF le election commission du dan ang pela banner le poster a omani chuan da bo turin angen thu soin MPF thuangin tuma phurit in siam lovin ram isiamang u engma therlo le in pek turan nei lawa ramro rel na tha ero atiamani pulal so da chuan tuirial biala sum ha chuan lo le thalel lo ram le nam that na tak tak du mi tha an tamati a chu an ring to ka nangni le ke ni hian he poisa ma chuan le doctor na he kan ti bodon ani ati
tuirial bial tan na athok thayangem ti ngai tu masak achul thu soin kumin in thlan hian Mizoram a khoi thui dona mithiam le rin tlak bial an kol tu tur tuirial bialin Dr. Henry Zodin Pluang apachuaw an nei ti asoya antana dingin antan na athok dona ti a he in thlan kan ma chona hian ramro rel na tha kan nei theina turin mi man tlak le rin tlak intana kan zor chu ani hi ani ati puso da chuan ama tlon tu le ama tilung oi tu angai tu alo thu soin ramro rel na tha nei turin arel tu mi somli an thatangaya mi pui thaviaw ma ila arel tu MLA an that lova alu ber ming a hliaw miaw chuan ro rel na tha an nei ngai lawanga ti pulel so da chuan he ni som panga chung hian engma in nom sakna turin in langa don chuang lova in thlan awanga sumluang chiam chiam turangai tu te chu ramhmangai tu te an ni ngai lova chutiang chuan min kal san thina rilruput mang diklo te hi rilruput mang diklo te chu uichi an ni lo ni in a soi khazong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thai ani a clear tu te mang tha ule